nini kureba izagira nireba bukuru ivuga ati bukuru ndabona muri we hari munshi barasifiwe nico kandi makuru nabwira maremare ngo mabwire ukuntu Pahoro inzoka ari mushije tacho amarira ko yamushije nyine hari kibazo ariko wowe niba ukeneye kuzaba umugabo w'agaciro umugabo ukomeye muri nose ufata ijambo ry'Imana urishe muri wowe abakobwa bari hano n'abahungu bari hano mwese nimushaka muzamubwira umwanya umwe mureke gusirimba cyane oya naje zambikora ku cyumweru narasirimbye ndavunika abo twari kumwe namye nsimbuka sinzi umusore wari ugize warusimbutse gutya naje amaranga mutima aranzamo ntabwo ari umwukaga ujya tabara umwuka tukaza mutubasha ngo ujya umwuka namaranga mutima ni umwuka w'umuntu abo twari kumwe nayo babwiye namasimbuka none ngo asimbuke ubanza ari pilote yarasimbutse naje numva ico kintu ni sawa namasimbuka none ngo je ngushike kwa kundi bazashikaga bakasanaza cyane mbanza nkatsintsino mbere ntaragira ico mbabwira ijambo ritoya riri ku mutima reka mbanze shimana nko mu magambo nkangahe ijambo rya mbere kuba twicanye n'abashumba bagenzi banje n'iby'agaciro hari igihe abashumba benshi bakunda kuyobora intama ariko ntibakunde kubana n'abantu bato ariko nimubona abantu abashumba bakunda kubana n'abantu batoya abo ngabo ni abantu b'agaciro kandi baba bazi ibintu bikomeye rero Imana bamugisha cyane ikindi ndashimira abantu mwese mwaje hano kugira ngo dusangire indirimbo ijambo n'ibindi bitandukanye mwese abavuye mu Bugande abavuye muri Kenya Imana bamugisha nshimira umukozi w'Imana Gatore wantumiye kuko yabibabwiye ntabwo twari tuziranye cyane navuye ino Gatore atangiye kuza sirimbiwe na nyene na Nzabakiza imbandagiye noneho tutaribwirana inza kumenya ko yasigaye akomera ari umuntu wambaye rero kuba yaratwakiriye kandi akatubwira kandi ngo twongere tuzi hano turamushimiye cyane kandi ivuye ku mutima kuko nanone yababwiye maze iminsi nagiye cage mperutse hano nari mfite urugendo rwo kuja muri Australia natumiwe n'abanaziri bagenzi banyu noneho ndagenda nari mazeyo amezi 2 n'ibyumweru 2 urumva ko nari ntinze kandi nta cyumweru na kimwe tutagiye muri gahunda yivuga butumwa kandi twagiye ahantu henshi turi kumwe nabo none ikintu kiri mu kuntangaza ubundi abanaziri ngira ngo batangiye ministeri yabo ni imyaka 5 okay ariko hari za ministeri zibiri ziri mu kuntangaza n'abanaziri na Gisubizo sinzi aho ubwenge babukuye bwo kugira ngo ibo baba abantu benshi kandi bakwirisi ubundi nakagombye ko wenda naratumiwe na alarme yo muri Australia ntayibayo no muri Amerika yemperutseyo ntayo nabonye nukuvuga ngo niko kundi Mazeza ari muri state imwe na Rushikama ugasanga ba Jeff nabo barahandi n'abarya bose ntibabana kandi nubwo bagaragaza guhura ntibaragana igitane kimwe ngo bahure n'umunsi n'umwe ariko nabonye imisi yashize mbona Frank muri Amerika na bagenzi biwe bakora igitaramo baramya Imana ndavuga ati nyamara abanaziri barakomeye ariko ndaza kubabwira ikintu kizotuma mukomera mugatinda za mise twatangije alarme muri 98 irangira nibwo twavuye muri Restoration Church muri robot
kandi twikura aho hantu hari ahantu hakomeye roboti uziko muri roboti twara abakoniteri cyo gihe abakoniteri barindwi kandi bose agapana bene abantu ba ubungubu amaze kugira amasitira amwe y'igitangaza twe tugira ariko iyo tuza natwe cagihe cacu tukaba dufite izi za kamera none bakazayifotora ubungubu mwoza mubireba ntimurambirwe kandi ndi mukureba nkabona bimwe byacu bya mbere n'izuba biratandukanye kuko mwebwe abenshi bari mu kubikora kugira ngo bakamere kandi bari mu gutanga ngo ni muri gutero kutwagize twege siko byagendaga twarabikoraga tudafite mbese kumenya andi makuru twumva gusa ngo mana uzatugire neza tuzongere gusa uziko twigeze natwe gusirimba nigeze gukomereka nk'incozo ga Kristana mugisirimba kuko mugisirimba naje gusanga sanga isirimba n'urugamba kimwe n'urundi kuko mugusirimba narasirimje Imana ikora bitangaza ariko ndabashimiye abanaziri n'abantu natangariye sanga n'abantu bafite kwaguka gukomeye rero mu byukuri ndabashimiye kugira ngo ntaza gutinda kuko nje sinkunda gutinda nubundi kera deja mwebwe kera nashizeho question mark iyo nkunda abantu uzasiga mbabwiye ukuri namara nkigendera nimwongera kuntumira ni sawa nimutantumira ntaco bimbwiye kuko njewe naje gusanga iteraniro ryo mu rugo iwanje mu rugo nje n'umugore n'abana iryo rirampagije asiga ngizo mugishakaje handi ni sawa rero reka mbabwire ukuri akiko siko nanateguye sico nganira ariko kukunda ndakubabwira mwese mwagiye inama abanaziri muvuga yuko muzamutangira saa 9 niko mwemezanyije kuko afishe barohereje ni saa 9 zuzuye niho nabonye hanze ngo isa 9 noneho umuntu twakutuzana ndamuga ati tugende gacuye guterana amasaha yageze ngo batangira ngo saa 10 none igatatu ni yiki none uwo muntu ndamuhakanira ndaza uko nari hano nageze hansanga bagatora ntibaraza tuma twicara no hanze umuntu umudiyakoni Napoleon kazambwira ngo nguraje kandi mwarantumiye ngutwebe ngo tsotangira ngo tubanza ngo amasengesho ni amasengesho atari amateraniro ngo tsotangira ngo tugasenga ngo nyuma yo gusenga ngo tukabona kuririmba ngo mukomeje gutyo muri abanyakinyoma kimwe n'abajura baza biba amafaranga hano hanze uko nubundi no kamangirwa ngo murakora mufuka kuko niba wohereje umuntu ngo ni saa 9 zuzuye niko afisha gato ngeretse wenda naza kunsobanura ngo bihenze mu kwandika iho tukumvikana ariko niba batihenze abajura mwosha twabarimba yandi bazarimba ngo uwo numujura agambiriye uko niko kuri muzige ibyo muvuze aribyo mukora nta kibazo kuvuga se ngo matagaza kubi nimba aco bitwaye nta kibazo kirimo ariko yasa wavuze ni nayo mpamvu ka generarambiwe nageze nguma kugera ngaha ariko kwango nije mu rusengero nuko ninjiyemo mu masaha 9 saa 10 staragera uvuga mwumare mwamfataga muraririmba
murangiza saa 10 ziba zirageze, saa 11, saa 12, ubu ni saa 12 n'iminota 30. Tuvuga ko mwamuturiye umwanya kandi twafite dukora. Rero gusa kubera ko mbakunda nakorangiza nkababwire nimushake mumererwa nabi. Okay, naje kuronka abatinda nandasa naho mfatwaye umwanya. Reka mbabwire no jambo. Nagize ikibazo ntangira kwibaza icyatumye Dawudi Imana yamubwiye ngo afite umutima kuwashaka. Urakwara umugabo nawe wabyawe n'abagore kandi akaba yarabaye mu ino si twese tuzi, uriya mugabo yakoze iki? None mbitekerezaho bibanza kungora gutinda, ndetse igihe kimwe nkavuga ateka reka naje mu masengesho nkiyiriza, hakaba n'igihe niriza nk'iminsi 10 ntarya ntanywa, nava mu masengesho nkamasa kandi nkamamba wa wundi uko nango muzamubikora, cyangwa se nzamubona mukaririmba ugasanga umuntu arasirimbye kandi ukabona yuzuye umwuka w'Imana, ariko yava wamuvugisha kuko kwa Rishari wamugate bishaka wakusha kwano gusirimba none wako kera kama ataga sikwari kwagize guca none kera azamutse yarakaye. None kibase uriya muntu yari mu biki? None usanga kubera iki Dawudi we Imana none twebwe nk'abantu turakureba tukagira question mark, waruvuye mu bintu bikomeye, ariko kubera iki none Imana yahamije Dawudi iravuga ngo ufite umutima kuwo yifuza. Sanga ikintu Dawudi yakoze kirantangaza, nicyo cyatumye akomera muri ubuzima. Bwana sifiwe. Nico ngiye kwabura gusa hanyuma nicare. Dusomye muri Zaburi ibice 119. Umuntu uzi gusoma asome no ku 11. Zaburi 119 umurongo wa 11. Abo ni bande abacuguwe n'amaraso havuze uti, haravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Icyongereza nico kivuga neza. Burya bene wacu abanyarwanda hari ukuntu bagiye basobanura ibintu, ariko bakabisobanura rimwe na rimwe nkaho ngaho bakabisobanura uko bumva, ariko ubwo icyongereza kiba gisobanura ibintu nko muri original neza. Ninde ufite icyongereza? Hari umuntu ufite icyongereza yeme? Soma papa. In Amplified Version. Ingasoma twumve. Your word I have laid up in my heart that I might not sin against you. Iyo si sawa. NIV left there. Icho chogeza ni chaisha. Ni chino. Reka tusomere hano twumve naho ni bariko. Katwumve. Hanyuma mbabwire iryo jambo nzicare. 119 umurongo wa 11. Wahabonye pastor? Gaho bankuzamura gatusha. Abo ni bande abacunguwe n'amaraso yawe. Ntabwo yahabonye havuze gute? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Noneho mu Kinyarwanda bavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo kugira ngo ntagucumuraho. Akicyongereza biratandukanye. Ico kiravuze ngo nahishe ijambo ryawe. Hidden. Nahishe ijambo ryawe mu mutima. Mureke babwire. Ubundi guhisha no kubika ni ibintu bibiri bitandukanye.
yego cyangwa oya? Ubu uzarebe ubundi umuntu ahisha ica agaciro, umuntu akabika ikintu cyose tuze mu nzu ukibika uko intuzi na Bibiliya. Iyo ngeze mu nzu nzanamenyisha ku kameza kigendera mba nyibitse aho uko kano kamashware nagara cyane narangiza nagera mu rugo kagatera nk'ahantu no bakabitse aho. Imyenda yanje haraho ibitswe, ariko aho ibitswe umudamu azagenda akayireba, akabaye yikunguta, akabaye gufata akayijugunya hari akaja kuyimesa, akareba iyanduye n'itanduye. Umwana ashaka kuja mu cyumba canje akavuga ati nigeze kuja ahantu hamwe ndatinda, nanege muri Amerika, nyuma ndatinda umuhungu wanje arankumbura, ngamara kunkumbura noneho aragenda mu cyumba afata umupira wanje arawambara ngo yamisinze, ngo reka ngo wambare ngo bivuze ngo birasa nkaho mbese turi kumwe. Akurumva uwo umupira wanje ajanye nasize nkubitse arawutwaye. Ariko guhisha ikindi kintu, guhisha ni ikindi kintu. Dawudi aravuga ngo ngwiwe yahishe ijambo ry'Imana mu mutima, ngo niyo mpamvu adacumura ku Mana. Muzi impamvu abantu bari mu guterwa vuba kandi bakaneshwa vuba? Ijambo ry'Imana bararifata bakaribika mu mutima. Uzarebe tuzi iyo dusirimba gutya tugasirimba tugasara akakuri ako mwakoze ibintu biteye ubwoba, ayiwe ako wamuswari he byicaza niho ahantu hoza nemera yuko imyaka yanje igiye nko kuba nka myinshi. Yirengeje aratibuka ziriya mbaraga tuwozikoresha. Uzi nkizo mbaraga uzikoresheje nkantu uhagira nk'akazi uza amafaranga wabona, amafaranga menshi. Kuko gasha hari ahantu hamwe hari bimwe tsoshaka kuvuga kubera ko bana bakameramani mwege basha tuzi bana basoro kuntu bameze, bamara bakagenda bagashaho titre itariyo, kandi bakura gusanga abantu akoyo bana abantu uko babaje mu kanisa. Haraba baje guterana, ariko abazakora bya bindi timukaza muwagara, nimuzamubona umuntu wabikoze muzamenya ko ijambo nubwo ari umukristo, muzamenya ko wenda ashobora kuba yarabitse ijambo ry'Imana ako ataririsha. Uwahishe ijambo ry'Imana mu mutima we agaragaza gukora igisabwa ic'Imana imushakaho akacuzuza. Noneho Imana yamureba kuko uburyo Imana tikeneye ko dukora ibintu bihambaye, ko tuzi ibyo gusirimba. Ibi ni ibyacu twiremeye, sibyikeneye. Ikeneye ko ijambo yavuze urihisha mu mutima, numara urigumane. Reka mbabwire, Dawudi nubwo yigeze guhura n'ibintu bimwe bikomeye, akagara hamwe akagwa akagira, ariko muzicamugarura vuba kandi agafata ingamba zikomeye zituma kandi akomeza guhagarara. Imana ikavuga ngo ndi kumwe nawe, nuko yari yarahishe ijambo ry'Imana mu mutima we. Urubyiruko mpambo na hano gucyaha aba iyo utahishe ijambo ry'Imana mu mutima, gusambana si igitangaza, biroroshe kuko warabitse. Umwanzi ashaka kuza ni nkurya mupira umwana wanje yari yatiriye, umwanzi ashaka kuza akaryigizayo gutya, yarangiza agasigara nka telecommande akaza gutwara akamukuba ati ntubona uramukobwa ko ari mwiza, ijisho ubundi ryubaha umutima. Iyo ijambo ry'Imana riravuga ngo isomye muzi impamvu cyane umutima Imana yawibanzaho cyane,
nasomye kino kintu naco kirantangaza. Iyo usomye Abaroma ibice ndango 10 murongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwana ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Kubereke batavuze ngo ni watuza ijisho ryawe cyangwa se ni wizeza ijisho ryawe. Kuko ijisho ryemera cyangwa se rikurikira icyo umutima wemera. Bwana sifiwe. Tuzi irirari riri mu isi. Umuntu wahishe ijambo ry'Imana mutima mbabwije ukuri kw'Imana habe nubwo yoburara agira amahoro, kuko ibanga ry'amahoro no kumenya gutsinda intambara nukuba warahishe ijambo ry'Imana umutima wawe. Bwana sifiwe. Nshuti zanje, nta makuru menshi mbabwiraho, narabibonye. Twarasirimbye abantu bagakora ibitangaza, twakoze imirimo itanga ukaza ukora ibintu kubiranduka. Umunsi umwe twigeze gushinga amaheneka njewe na Ngoma n'Amazeze ibukavu mwivuga butumwa, turunama mu mabuyega hajya inguba, twamatuka dushinga amaheneka gutya, twanezerewe ngo tugera ahantu ndababwira yeme ngo amabuye nje warandiye turekere uko turareka tugakora ibyo ngibyo, ariko twarangiza mukanya gatoya hashira umwanya mutoya twakora nk'inama ukaza urakara nk'umuntu umaze warabiteguye nk'imyaka 10. Ico gihe naje gusanga ico gihe twara abantu bari barabitse, ariko tutare kuko kitwagize ngo tumenye iby'agaciro, ngo tumenye ngo ico Yesu avuga niki ngugifate numara wamugisha haho umwanzi atabasha kukugera. Semeni amen. Tuzi bimwe sadukora ngaha ugasanga numushaka muzaririmbe cyangwa mureke kuririmba no kutaririmba ntacivutse nikirigita kuririmba nguko bamuzamugera mukazamura amajwi mukagata mukaza Rusofero Satani iwe muzike yose yari murimo nuvango yageze arimba muzamubona abisi bazaririmba. Nigeze kubona abaririmbye hamwe babisi b'Abanyamerika azaririmba akazamura ijwi, none ukazugira ngo neza bajanye muri mixer ngo amare bararimixa ngo amare kuri mixa, noneho babanza kuri kundi ko usangaje akabona kuririmba kandi abarimba live. Naho twebwe ubu ngubu noneho abaje mu studio tumukaza mudukanga ubu noneho harona muri programme ya computer hariho akantu nubwo urimba ngo abone bande, hari akantu kagira ucya kakazamuri ijwi neza kariga neza cya ukaririmba kuko arishari ako karahari timuzaye makuru. None umunsi narabibonye hari umusore umwe yaravuze ngo nawe ngo umuhanzi ku giti. Hono namanicara kandi yahagurukanye confidence bamyava ngo simvuga izina ryo mutamumenya ngo karibu ngo umuhanzi reka tuvuga kizina twamutuvuga wenda hagira inde mwana da ngo twumve papa nazo nimba nabi ndakubwiye wenda ngo karibu ka papa amaze yanyazamuka amazamuka ucya namamvuga gusa kubera ukuntu tambutse ndavuga ngo ngiye gukora ibitangaza. Shimurije ko keraje nubatse urugo ariko naje sinarwubatsega ico gihe ngo ya jambo ry'Imana narihishe reka ta ahubwo jewe nuko zagira ngo mvuga nk'ibintu mu buhamya nari bano bantu nkabyihorera aba iyo haza kuba nko mu cumba tutwenye ndaza kamera nari kwabwira ubuhamya butangaje, ariko kubera ukuntu bari mu kubivuga nabi kambyihorera. Beneda
cya kane urishe mu mutima. Bwana sifa sana. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane zirenze ubwenge bwacu, turatsinzwe tuvuga iki abantu bazabagana amafuti mu gufungura ari ku meza, akaza yumva ibiryo bitobahaza, akaza yumva undi muntu babasangira deje, akaza mureba ijisho cya yaba nkura cya akabafasha imboga nkuru. Kambabwire abakobwa bari hano n'abahungu bari hano, mwese nimushaka muzamubwira umwanya umwe, mureke gusirimba cyane. Oya, naje zambikora ku cyumweru narasirimbe ndavunika, abo twari kumwe namye nsimbuka, sinzi umusore wari ugize warusimbutse gutya, naje amarangamutima aranzamura, ntabwo ari umwukaga, iyo ntabwo ari umwuka tukaza mutubasha ngo ujya no mwuka, ni amarangamutima, ni umwuka w'umuntu. Abo twari kumwe nayibabwiye namasimbuka, none ngo asimbuke ubaza ari pilote, yarasimbutse naje numva icyo kintu ni sawa, namasimbuka none ngo je ngushike kwa kundi bazashikaga bakasana cyane mbanza nkatsintsino. Noneho ngira isoni zo gusubira mbese muri ya position inja kwicara, ariko noneho kaza numva ko ndabara aho ngashaka kuntu ngenda neza kugira ngo batabona ko ibintu bibaye nabi. Reka mbabwire gusirimba ni byiza ndanabikunda, wangusha mu gatufa gatufa umusinzi yinjiye tawutozina muruvukura ngo waje wewe ibi nubusa. Aha abagabo barutana nuko Imana ni kureba izagira nireba bukuru ivuga ati bukuru ndabona muri we hari munje. Tadi makuno wabwira maremare ngo mabwire ukuntu Pahoro inzoka ari mushije tacho amarira ko yamushije nyine hari kibazo. Ariko wowe niba ukeneye kuzaba umugabo w'agaciro, umugabo ukomeye muri nose, ufata ijambo ry'Imana urishe muri wowe. Atora mbabare cyane, ndarangije mfite gahunda nyinshi ejo, gahunda zibiri kwanke zirangizaga kera iminsi yarangiye ngiye gusubira mu rugo, none ngashaka ngo gusirimbaga naravunitse, si ukundi kubusanga ako naravunitse. None rero nimubona ndasohotse ntimugire ngo kwa kundi babindi bazava ngo abantu ngurango ngo n'umupasiteri gukomeye akazaza amataniro barangije kuramira kuhimbaza n'intuzi. Jewe iyo nari bakampa nk'icumweru kimwe ngo nyobora amatorero ari Kigali, noza manza ngahiga nkamenya umupasiteri uzuza babanje kuramya, barangije kuramira guhimbaza, namara kabwira abakristo duhunge uwo muntu n'umubandi duhunge. Kuko keretse uhimbaza akagukura mu itorero
mwageze mu ntanga mwebwe simpane ivugaho ako reka mbaze mumuna wanje hano pastor uzuhagera kare nawe niko pastor nawe niko rukumbu nawe niko tabandi ba pastor muzamubona bazamabaza kandi nje kiza kimbabaza mwambara ba protocol mwe bakamambura babambura ibitabo amaza pastor kamusa pastor kamagana yakereje ibyo ntabwo ari byo muri mukuzana inzu y'Imana mukayigira defile oya twese tugomba kwanza tukumenya ibanga ry'Imana tugahisha tuzi umuntu wahisha ijambo ry'Imana muri we nukuri kose ahubwo ni nampamvu Yesu yavuze ngo niba ushaka kwa mukuru ngo wanze ugira gute wamushika amawicara nkahanga mu kanisa ari wowe watangije itorero akwamubyo kwa musanga jewe nuko hari imwe novuga byinshi reka ndeka kuko ndi umushitsi mwakira ijambo ry'Imana Imana ibiteho ndabakunda dushimira abanaziri batwakiriye mu mubiri nimba tubona ariko ngira ngo arabikesha mwebwe muraha nimwe mwamuhereje iriya rero dushimira bene data bazatanga udufraze baje kudusura rero mwese Imana ibiteho kandi bagire neza muri nimbara amashi